हैन यो उभिएर रक्सी खाँदा त कति सेर गल्यो भने नि एकछिन त बस्नु पर्यो। आई हैन यो कुर्सीमा के मिल्ने फेरि? आई होइन यो कुर्सी चाहिँ सानो भयो कि म पो ठुलो भएँ कि के भयो फेरि? हैन यो उभिएर रक्सी खाँदा त कति सेर गल्यो भने नि एकछिन त बस्नु पर्यो। आई हैन यो कुर्सीमा के मिल्ने फेरि? आई होइन यो कुर्सी चाहिँ सानो भयो कि म पो ठुलो भएँ कि के भयो फेरि?